Hello! My name is Shanta and welcome to our Farnoy. Ano to? Hello! Ako po si Shanta Wuli at ako ang inyong host ngayon. Welcome to Farner Pinoy Hanyo. We have Dwayne Wuli and Chance Robertson. Kamusta? Robertson. Hulaan nila kung ano yung salita na nasa noo nila. Yung pwedeng gamitin lang na words are oo, hindi, pwede. Masakit na yung kamay ko. The games begin. Kamusta kayong lahat? Ako si Chance Robertson. Taga-Amerika ako. Ako ay 23 na anyos. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Dwayne Wuli mula sa Australia. Natulungan ko si Chance dito sa Farner Pinoy. Isusunod ko ang pinakaunang salita natin. And timer starts now. Lugar. Oo. Pilipinas. Hindi. Amerika. Oo. State ba? State. Oo. Utah. Utah ko eh. Dali lang yan. Ang galing ko. Next word. Timer starts now. Lugar. Hindi. Tao. Pwede. Pwede? Pwede. Pwedeng tao. Parang creature? Creature ba? Hindi. Artista? Hindi. Animal? Hindi. Tao. Tao. Pwede. Pwede. Ano ba yan? Lalaki. Pwede. Babae. Pwede. Bakla. Pwede. Pwede sabi Bisaya. Bayun. Ano? Pwedeng bakla. Pwede. Ay! Tingnan mo. Next. Timer. Alright. Timer starts now. Lugar. Hindi. Babae. Tao. Hindi. Anong animal sa Tagalog? Oo. Ano? Aso. Hindi. Pusa. Hindi. Hindi ko alam yung mga iba sa Tagalog. Kabayo. Hindi. Kabaw. Wow. Carabao. Kabaho mo daw. Wow. Next. Sorry now. Lugar. Hindi. Tagalog. Oo. Tao. Hindi. Hayop. Ano? Oo. Okay. Carabao. Hindi. Does it have 4 legs? Hindi. 2 legs. Oo. Lumilipad ba siya? Does it fly? Pwede. Ay! Pwede! Manok. Manok. Pwede. Is it a bird? Oo. Taga Pilipinas? Oo. Duck. Pato. Hindi. What else? Manok. What else flies? But insect. Hindi. Bird. Bird talaga siya. Oo. Bird. Turkey. Pabo. Hindi. Ano pa? 8, Is it totoo? Totoong Oo. hayop? 5, 4, 3, 2, 1. Assist! Ano ba yan? Starts now. Ano mo? Hindi. Hindi. Okay. Lugar. Hindi. Tao. Oo. Bakla. Hindi. Babae. Hindi. Lalaki. Oo. Lalaki. Artista? Pwede. Dwayne. Hindi. Chance. Oo! Ayun. Pwede maging artista. Ayun. Okay, next. Ay, wait. Ito ba? Next word. Start na tayo. Oh, yeah. Start now.
Lugar. Hindi. Tagalog. Oo. Okay, hayop. Animal. Pwede. Insect. Hindi. 4 legs. Pwede. Manok. Hindi. Pako. Duck. Turkey. Hindi. Pwedeng 4 legs. Hayop siya. Taga Pilipinas. Oo. Taga Amerika din. Oo. Okay, is it, does it fly? Hindi. Sisiu. Hindi. Baby duck. Baby manok. Baby ba siya or grown up? Baby? Oo. Baby. Grown up. Hindi. Hindi. Baby. Oo. Okay, it's a little chicken. A baby manok. Baby duck. 7, Baby Oo. baby manok. Oo. 4, Sisiu. 2, Hindi. 1, 0. Itlog! Hayop ba to? Hindi naman hayop. And the winner is Chen! Ayan! Nanalo ko! Maraming salamat sa panonood. Follow Chance Robertson sa Instagram niya, which will be linked here. And follow me, watch my videos sa YouTube channel ko. Kasi masaya yung channel. Joke lang! Abangan niyo po ang susunod na mga videos na Hangduanta! And here's our outro song! Joke lang, ikaw lang. You're beautiful, you shine like a star. You got me falling slowly, and I'm crashing into you. Oh baby, wherever you go, I pray the angels remind you how wonderful you are. And I really, really wanna take you home to mama, wanna spend forever